Mona ai paan patuan nan supplementary program in what cupping or wow pan kuburan samtrai kaunakor keepini pon son kalapako and pon peyu wow pan kuburan isunani ken ko liken ko nanar ko o nan kini ko pon ki lap chorus nan talien momotso chia ko kawani pon kin karusi me yeyam te korokorona program supplementary kawait and program wat patosan nan supplement one poran pol kisindiko on min Kalesia iralau eo tit window le leisha ipan patroan watak inani puriam mai kin komaila pueki amail matang en kasela mekatin malipi kumail to kelangan Christ oye yangan lar eo romau toro eri ni mele sote pile romau toro mie ap ikosia met pueki mie ekayeramas me kaping kumail ta o kin som en kawat kena romau en Christ eri mentama pilki te tolnen men sang nannen me paan pataki on komoil e romau me paan toro sang romau me se pataki on komoile ae konen en riana o lekatagla nan se kosia mas o met ipil paan poron kosia memen me paan pataki on komoil e romau toro sang me komoil aler a epil riana o lektakla nane eri yatua met weweki me imen repen kanken reina ramasaka so ko wala po kod me imen repen kanken re yatuan met pan weweki me imen intantla reina ramasaka ma ye met imekin nin yang eri kaitin ngei la tuan Christman kauno en kapayata supplement mas supplementary orolap ni patron wai masani no other gospel ni masanin potmi sorte pileu romau Gospel wewe ki romau te pil puksara. Yei me wia supplement called romau and komo sangren Jesus Christ. Pueki sangi kalangan en Jesus Christ called kat ki ang ramas en kak supplement ki te trumanen ki komo. Ite na trai pan posun Christ trai la pan patuanta en Christ romau and komo. Ira paio na kateteta sorte pil eu romau. Ira kaio. Tame mi nan romau. Nan kaio in koronit. Ira lauteisa klimau silu lil walu. Me pil yang kateteta romau en Christ. Ira limau me sansa. Kaio kaitin wan poran pol me trepin intingita puksara. Ap e alesan ren e kayaramas o pataki nan koronit kariyaw Christ katin mekila tipen aramas kasilu Christ katin sariti kapayo Christ katin yesta kasilun ran kalima Christ katin poron e kayaramas nituan arain katete o pin mie petakai me pil sansal o katete ta tame min nan puksaro te pil nan romau. Ira karya lame na ramas uangta romau and Jesus Christ. Lapalapen me sus ira sope kamelele o pil sote men wauniki Jesus Christ ira kod te son komo.
Irail katarela wele perrail kan. Ong wen ligi kan. Sentai. Wasame wantoran Paul patpotoye. Irail petaki tuan circumcise. Pueki en kapayata kusineten mus. Irail patowanong aramas tenema. Irail surte pan circumcise la. Irail surte pan kak aleta supplement court komor. Irail uongatar o epil. Wiksan supplement price rongmau en komor. Wan poron Paul petaki rongmau me Christ katin mekila tipen aramas. Charity o yesta sang mele. Met me kare yung komor miren aramas me pusun Christ. Ite atrail pan pusun Christ me trail ka komor kila. Ira kasu. Komor wia en court kalangan sang pusun Jesus Christ. Rongomawan Christ katin kasaleta tame kayu kosompon ongin kos kalangan. Court kaparangeto Christ puen katin po kila tibenarmas. Eri ite nak trail pan pusun Christ men wia a trail al en komor ong a trail more. Nan ipsus ralaut riau resisi polu maseni kalangan court me trail komor kila. Pueki a trail pusun. Ap kaitien sangi a trail wiwia pe pen supplement kupur kalangan ong trail. Trail pan pusun o koporpor ni a trail pan kosameti a trail more unsa den Jesus Christ. Met me wia wakitakalan a trail more. Change of life. Wan poran Paul masen eramas kap min mas mumala o me kap ut walianti. Me sansal nan kariawan koronit iralaut limau resisikaisa kishu. Kapaya. Rongmawan Jesus Christ utan pan kaluk pesa. Supplement Christ limpa pongaramas. Ekatin son me teikila mau puikite pratraikan. Soto chompetak pan kakparata o petaki eurong mau toro. Trainen kanakanayan pairai te pitrik traiti o trail yang la rai petak likamka. Nan iratutu walu masani irai kan me petaki eurong mau me toro sang rong mau en Christ. Irai pan riala o dikterkan nan Kemal person at trial count Jesus Christ. O yang kalau ki supplement court rong mau en komo on chorus me sote a person. Christ me katin we are wani mon komo on mau sote. Eri rong mau utan pan kalau person rain eramas chorus. Kaim setla nine. So mau cancer sote we are. Sote wini ka kamawiela so mau lelrangot. Heri ma mir eramas me ka tierta wini me ka kamawila so mau cancer. News nan sampa pan utan kolukta. Premier wini on so mau cancer. Met we are wrong pot. Me sote ka rukela te karukela. Rongomawan Jesus Christ, me wia rongomawan komo on mau soto. On irailkan me poso. Rongomawat utan pan kalok pesen tepil par pesen de neramas koros tan sampa. Pueki eramas en ka weweki me sote e rongoma me tuet. Erelar o kaunu pa katin kapayata sapuli me masin kana.